ko whamalumalu atu I he talamalo e whanua. Lotu mo e ako kai ata ke whahoko atu ai tau Polokalama ki he pongpongini hoi mo tau kai ngau mea mai. Ia ku tau whafta I pepe tau whamalo e tau ausia mai ai pongi koe ni. O kou tali le rei ai tonga ko toa peho I mo tau kainga me tapa kehe I muri pia pehe foki ki Tonga homo mea mai ki he tau Polokalama koe to'o naa ki Falevavanga koe tau kawe inga lahia koe tau kawe inga si koe Tekinolosia a ko mo Politiki ai a kou tali le hena e ku whaafe pe mei Tonga ko Paula Piveni Piukala o ku fia ai Polokalama ai university lo au mo halo au ono po ni ke tali le rei ko e Piveni I he whainga maari e koe ni kua mao mai ai koe ulo ki koe maho inga ho o Ilonga ho ngaue Tekinolosia I he tawhake o ako I he Pasifiki pe he ki Tonga pe koe whika wā ko ho o whaifatongia koe ni he Politiki me he patoa pe mo e whonua. Ka I he aho ni e Piveni te u aipe ki whawhelo aki no kuen ki ho Puipui Tu'a pe tato ki hoko ati te u aipe ki a te koe pe koe anga I ta Polokalama te ke taina pe koe kawe ngā ena kou tuku pe ai ngā hi Puipui Tu'a koe mo ngā he malae ku ke whaifatongia pe na ke whaifatongia mai ai ke ta popo talanoa pe ai pe ta alu ai pe he ko amanaki pe e lava ke ta whai ai Polokalama koe mo koe tu o taha I he mahina. Kai atu pe ki historia no koe ni ki a Paula Piveni Piukala koe Puipui Tu'a te whito o Piveni o mo tau kainga koe ICT consultant pe koe toko taha taukei I he whiawe aki ai ngahi whakaukau mo ngahi whamatala I he Tekinolosia mo hono fakatupu. Aia koe Puipui Tu'a te whito ia o Paula Piveni pe na ngaue I he malae ako I Tonga mo e Pasifiki. I he wafe noa ua ke wafe noa ni ma na ngaue ai I he potu ngaue ako koe ICT manager. Pe na to e whaifatongia pe foki ia whaifatongia I he kātaki I he shoreline I he wafe maua ke wafe manima. I he tahiwa ni ma ke wafe maua na whaifatongia I he potu ngaue ako koe toko taha ICT pe. I he wafe maano ke wafe taha whaana ne whaifatongia I he South Pacific Board of Assessment pe koe spia aia koe nau whaifatongia ke hono Siosiua ngā I Polokalama Tekinolosia ki he ngāhi silapa ai ngāhi apiako o e Pasifiki. Pe toki whoki maa Piveni o hoko atu koe ni ne ngāhi kontureke po ngāhi ako pe koe ni ukau koe tō taha whafofonga ia o e patoa poate ai kakai ki he tau tei whiri ke wikeni. Ka koutui wheunga ia e Piveni ki Puipui Tu'a ko ia ki o tau oik me tau kai ngahe ku. He nau whanofo pe whoke he Politiki ka kuiai pe ai te whito I Puipui Tu'a mo e taukei mo ilofa ngaue a koe o ku mahu inga. Ka ike te tuku atu ke te kamata mai pe ata toki whanonga I pe MALO Piveni. Piveni kei hena. Io. Malo pito Palofesa Dr. Ako pole pe ke hufanga tai pe fakatau ata ke whahoko ki Polokalama ni. Ako mawhana pe foke ke kawat ki no talanga ngahi mea ku
o ko mau inga ai ho mo university koe angi ko whakawhilo aki ke whai io koe loloto whukia e ngaue mai ku ngaue e mea whaka ICT ka koe mea whaka systemi hono ngaue ke Tekinolosia ke apply ke whahinga system pe I hene pehe o kuhingai e kumalawa pe o sio mama pe ki ngā isiu ke pe e ku whenapasi au pitoia pe moe koe whakaukau whaku o system thinking nai whanau I fuoloa mai pe tai bea Aristotolo ko mea koe pehe koe Aristotolo koe e tok whakatoka ngai pehe e konga ahono mahu I ngā he ne pipiki ke foi ki hono kakato. Maare. Aia I hene pehe o ku mahu inga ai sio whakasistemi ia ke langa o ha whahinga mea pe. Ai pe koe o mai he reform he a koe ai foi solo taxonomy. Ko hono lalanga ia whainga whakauka whakasistemi. Koe mea o whatonga e toa he kuanga I ngaue he pasiki o tono no. O whatonga I tono no. He koe anga I articulation koe ki ai. Koe wheila koe ke tau wau ke foi potential foi level o koe ia. Wheila pe ia he atakai na tau o hake ai. Ka pau te ke hanga whakatoka ngai I ngahi I whakalaka lahilahi o mamani. Nai fōu mai, nai kamata katoa pe me he wauta. Hau ki he subsistence farmingi o nau alu re vai ki industrial age. Aia ko siona tau miss out. Ko Pasifiki nau miss out. Miss out ai o wheila re vai ke tau o whakawheka ke I ke system thinking. He koe system thinking ia o nofo e o tānoa he process. Ai tau pehe ko ngahi factory. O tau lai taho tau kakai ngawe ngai factory. Ko taimu nau ala ke ngawe nau salapina to o sea he nau function pe nau kau. Ka kukai koe nau function ni ultimate outcome. Koe nau function na nau tolu to make sure that the system operates kene toke hanga whanau I mai ultimate outcome. Tau pehe ko a whare ka paika. O ku aia I hene pehe rewa. O uhinga le rei vai tau tānoa whasitemi I mori. Kau kai ke uhinga le rei ia he ngai whanua matawai E Pasifiki. He koe ngahe he na tau hiki mai pe tau tolu me he subsistence economy ke open market ke information age. Kai te ke tau fōu mai tau tolu ia he fwoi. Ke tau pehe hanga ko whatata ko ni Professor. Koe Talu ai to umango me he senturi koe. Moe ne mau pe o au mai peke senturi. Au peke tau. Au peke foi mo minute koe. Ne te ke nofo tau society o whakaukau. Ke nau hanga puise ai se plus koe o fua o ngoe. Ki ha whahinga mea taha ke process o mai o reserve ai. O wau peke ahoni. Aia ko articulation eke. O mau inga. He ko tui o mo mau ai taukei o system thinking me atakai o Socrates mo Aristotle. Nai osi na nau ngaue na tolo na nau lawa na tofa fai ke e kau politicians me kau statement. Ka taimu na tano politician e tano fa vahenga. Taimu na tano statement e tano fa lufua. Kau na tofa tu systemi mo no ngai function. Ka koe anga ia whakaukau from the outset. Ka ke taki mai pe koe me taha tamani na umateu te ke ta Polokalama. Mau whe moe kina he taimin he campaign.
Ka kulahi ngai koloa li lei te tala noa tau ai. I he u isiu goni o ku ke hanga to ki whakalave mai. Ka koe anga peni e whakalave atu. Me pe koni ku mahino ka au ho whakaata mai. Ka ke taki mai pe ngai isiu o ku pe o ku mahu inga ka mutolu. Ka e ose whiri ka tato ki hoko atu. E ko tui o mahu inga tala noa. Mai whea ko aki o he ua usia. Kuia. Malo pito Piveni o koutui koe mahu inga ia o lawa ke mao koe i he whainga maari e koe ni. Hange koe ku whetutake at ki moa na e ai pe whauke whakaamu kia saspohiva. Pea ku mo ua e tangata ka koe no maa mai koe tawataha koe o ku ikai ke ngata peho tuu i he tawhaaki koe ia o patoa ka koe mahu inga ia a ini ku takamata ki koe mahu inga ke lo au ia hono maa mai koe inga ku kau koe he kau tangata au sisi e tau kau tangata he malai e ICT i Tonga tuku kehe ai Pasifiki pea o ko seai ho u whai whatongia o whai pea moho o u ilo koni ku ke kamata ke hanga o whola loa mai. Pea hange ko ho o tala noa ko ho ke i whemokina koe ni e kempeini. Pea e lawa e lahi ai ngahi whakaukau me ngahi i siuia te ta alu ai. I tuku au mai hange ko whakaukau koe ku ke hanga wahe mai ai mahu inga o sistemi. I moyanga ene tuu i hawa siulai se o alu ki ta whake Tekinolosia, alu ki ta whake atamai mo whakaukau. He koe taha whokia e filosofia a lo au koe whamahu inga i a whakaukau pea moe I thinking moe atamai moe ukonga ko ia he ku hange ko tala noa ki Aristotolo he koe kauia he tangata na ne hanga whamama whai mai ai mahu inga e atamai moe whakaukau pea moe ne whikawak mo ngai moe whakanofo e ngai sistemi ngai whaunga ke o whaunga wha sosiari wha politikari mo mea pa ku wha fia ka te au ka koutui e Piveni koe whola koe ni whola mai a konga ua ki pea kou whakaambe ka pau te ta kamakamata atu pe ai i he ahoni tata noa mai pe hange ko kamata ta noa i mai koe na ho wakai ke Tekinolosia mo ngai mea na tau tono no wai i o sio i anga tu whamaman lahi tu a Pasifiki he lava pe ta wheringi aki ai o maama mai ai hato ngahi mea ke o tau sio ke umalo hinga mo vai anga hange ke uskamata whaka sisi mai pea pata whanonga pe ai ka pati tato ke alu ke konga whao se ta Polokalama koe ni ke whahata anoa ke teu whiri pata tatau akia ka tato ki hoko wharerei atu i he mahina katu u halawa lerei atu ai whiri koni ka teu whafoki atu e Piveni ke hoko atu malo. Io. Sai pe Lafitani kau Aku lau koe pia, koe kiro pe teu kamata i si. Pe teu pao si se. Ka koe... Ia hange koe, ia hoko atu koe kata. Ka tu pe ke u whakatala noa pe. Ia, koe. Maunga pe kau i whakaape. Koe. Neongo o... Ne kai ke fu clear with clarity ai. Ai mea ke ta lele ai. Kau tu kau whakatala noa au ki ngahi isiu he teknikare pe mo ako. O ku mahu inga ke whiri. Pata tu whaos ke whiri. Saiabe. Koe tāwha ke whakatala noa tangi he koutu te mausia pe ai mea koni te whenke whakatala noa. O kou whakatala noa whoki he palparema koe ni uktofuhi ai e Pasifiki. Pea koe solution na mauhanga o device ke ngaue ke address issue go ya na mga tuunga pe ya he mea na ke context e Pasifiki. Koe no ngolo whaki ai ngahi silapa
pāko ia. Nei kamata mai pēia he ngai taimi koe panai mateu pe ngai whonua tapeha ngua seria. Ke nauhanga o ave e nau wiwi mo e nau effort katoa tuku. Ave ke whai ako. Whakawhalala katoa pe education ke whai ako. Koe, maare. Mea koe nei popate ke whatonga i kau whai ako he ngai whonua o tari ui ange. Ko pau ke iai extended year qualification ko pau ke nau miti. Ki mua au tok whakangaue ki nau. Wana, ia. Pena oange ngahi wahenga o lava retain ngahi ilo ko ia mo ngahi resources ko ia e fufoi psycholo ko education me he primary pe au sai ko manato ka aku ki taimi ko ni na ke high school ange I Tonga ni na tau fo mai fo ko tau sivi ngai sivi lahilahi to fai mai ke sivi nusila Ari, ia. Pena fu toko si I au pito mateu ia tau koukoti ki ai. O manatu e au ia me wavau hai. Tui. Na mau foi karasi e ua he fo mono mau me toko onongo fulu tupu. Na me ko toko fitu pe ko ia pe toko valu na ulava mite stente tiko ko. Stente tiko ko. Pena yanga mahenia pe. Ko ui ko si ko ai kaulava. Ki stente ko nusila. Na fai ngare vai pu nga ko ke ai ki stente for Pacific. O ai de ko ne pon out ko ni me ko na tala no ko SPPA na ku ko ngaue. Ai South Pacific Port of Education Assessment. Ui. Pero na hu mai ai for stente for Pacific ko ya. Me lava ko to ka sinia. Maare foi tala no ko. Oia. Ka ko hinga foka aku ia nei. Hanga no pe foka mama ni he na ngai mea he na ausia. Ka tau tek along pe foka Pasifiki. O ka ko taimi ko ni ka hanga foka falelei pe. Ka ko me ni na tau mahe nei tau tolu. Ospe ha fo mono e hata. I toloa pa fai ko be toloa. Ai na kai ke fulo ko ia ha tau stente te tau dona fusi. Ke ai ke pau ke resi sita ko fai ko maka tunga ngai tunga whaka ko me whainga stended ko ke ausia. Pake toke alu ewa whaia. Mai ke tuenga hako tupu. Ai koe pata vai na tau hau pe whak tau tōria. Na kai ke te ea hako whawhaia. Hange ko au, te whaitata ko. Na whaku mai au mea se ria hawa o whak whaia ko I tonga hai. Te gai ko taha ke wak whawhaia ko. Kasi sio ke whainga whakau ea. Koe ui koe tau masiva, koe ui koe tau toko fosi. Na tau hanga pe tau tōria to pe ko koloa pe ke whaia. Ka nengai ke lava he whaia ko ia. O tiliwa mea to tonu a learning outcome ngai tōpiki ma ngai. Ke whanau ako. O tupunga I pe ka nengai ke utui he oskoe ko alat ko ngaue koe I fisi he SPBA. Na hai au ia ke usio ke foi software system. O gune hanga o fai whaka-create te whanau ako. Maare. Ui nā mauinga ia ke ilo foi intellect. Foi intellect na fatua ke foi system. Nā whenga rea ke hanga mahi noi. Ai whakaukau ea me kau ako. He neongo koe foi software system ia. Ka koe system ko toa pe fatua ke whakaukau. Me whainga discipline koe. Ai nā whenga rea ke ilo. Loloto ange ki he whakakaukau. Kai lava ke usia ange ki design koe foi systemi. Pe o meche mea hanga he kompita o mai. Moi mea hoku he ata mai koe kau expert. Koe ia. Sai. I he foi taimia koe ana na feila kau expert ia ki na hanga o whakamatala I kau. Ai foi whakaukau. Ya koe mea rewa
na fai na alo a ko whakafoki mai ai mea ko me computer source code source code ko computer be ni mai noi mo tama fa computer fa software so alo o translate whakafoki mai source code ke mai no yang me ai fai he computer ke ula vai o whakake whakake e mea fai computer mo mea ko whanonga ko matala ko expert education che o tai mo na o se ko hanga o whakafok translate whakafok source code ke mahino e mea ko na ave ke computer ke na wai ke whakau ko whanonga i whaka me ata mai e kau expert me mea fai ke ko system o mga tuunga e ko hanga pore e foi whakau ke whahano tala noa ke hunga ke uhinga lere ko me pango he nai hange ai foi sistemia ha nai uia he atakai ko nga angu ya uia ko foi black box kana ufuka kaje ta ko fainga fifili pe ha ku whakau me he tispilin na ko wai o ko ya me e tu telefonua mahalo ia atakai ke o ge tu telefonua ka ko atakai o Tekinolosia o ko ya me tu telefonua ka o hinga e kuvilitaki fifili ko ha ko me o gui ko black box he hange ya ko wa fanga tuku ya falevele vai hange ya une play ya ko roll o tuai ana ge fi mari e whakawhehu ia fui whakau go ia. Hu mai rewa Siaosi. Ko Siaosi nei kau he kau head of department. Ie fukoi poate ako goni. Kau e nau he engine room mo. Nanga iu kau he kau head of department. Kana ia au e whainga whakau ia. Ko stente tene ako ki he Pasifiki. Kana kuongo ia upito. E ko taimo ko sia he taimo hawa teita ai roa maka. Ha teita ia fu maulalo upito. Ko taimo ko puaki mai ai foi sistemi. Puaki mai sistemi ia fu tola ia upito kau lava ai. Kau fiu ia le vai foi black box. Ko taimo na hanga o vete ko mana tau ke e tala noa ko e taimo na o hofia e ta kon pau ba mo soli polo mo mea ngai lotu te volo ko afisi afisi o ngai puha ko ngai fu hange hafu ngai fu tempare ko ngai fu I mea ko ai ko fai ke na lotu na kofa ke ngatu mo ngai mea Katai mo na wate ka Tonga ta ka ofisi ko ke ni una dol ko ke lo pa ko no vete ki hake ko ngai fu me ko wi hangi me ko fai kai lo vete hake fu ngatu ko ala ke fu ngatu ko ma ke lo to ta ko fu pure o to fai kai lo ta ko fai ko foi box con go ta no ia ta ko foi pure o to wi lo to foi black box kai fai lo tu ia kai fai tala I pe ko me no vai kai kai tu aqui au ia ta ko tu aqui pe ta fe sistem e ko no nga ma inga foke Koia, o hanga he foi mea koia ne whanau I mai foi solution gon nai zafe kia e SPPA pe mai Pasifiki. Ai ko koe pang bena ke tari lele I tongani. Ka koe ahoni ke ngaue pe foi system koia I tongani ahoni. Pango pe koe kai ke nau hanga o embrace te foi whakaukau ke Vavanga mo toi MALO yang ini hanga address matawai system ko ako kau fo ke ngahi me na no fo ha au dia e tan ko fu ko tau ko to pe allocated fitu noa 70 plus million ko me na hanga fe hui ta tau e pe ya ko ha u amore
Mena hanga whakawhehu iai. Me hai uhinga he fwoi kouhot kwa toa peo kū mai ke primary school. Ai gau nao masiwi ho totolu afi. Hai uhinga toko ni mangiau ai pe form fitu. O kou lau iau ko efficient level ia. Ia, ai ola Fwoi koe. fitu noa miliona ke fwoi product ko ni mangiau. Out of 3,000. Kai ke uongoi o ku whiunga. Ai ko uongoi ko inefficiency ko e systemi o ku uhingai. Ai au pe toko ni mangiau. Ko mena unofo whakakaukau mo dream ki ai. What if e lava he whai systemi o puaki mai o au at least pe ko toko uafi. O wa form fitu. Mare. Sisi tahai. Kau Pau ni lava man. rewa sio me ai. Ko ha society en hikai ke tau lava e kai lava tolonga e tau langa fonua. Ka pau hikai ke tau au ke hoi asimendo. E koni toki lava ia langa e fonua e taimi ku mako ai whanau. Ai hako tupe fono. Anga i nai anga i whakaukau ke. Mare. Eke ki pasen ka koe kau ki e kubi ki hoi nawai koe ki. Ia malo. Ki Polokalama he vi poni. Ia, malo bito para Piveni. Koutui o ku iai e umea ko wakai ki ai i ho tā noa mai koni he konga ua o e tā Polokalama. Ai ulahi ai ngā he whakaukau ai e toki whai hato e tā noa atu ai Polokalama koe ni. Ka kou whetau mai pēni koe mea as mai ka te au me ho tā noa koe mahu inga ke oua wha mamao ai whanonga ai ngā he Polokalama o e kompiuta. I taimi une hanga whakatupu ngā he Polokalama whakafuafua mo patonu kia whahinga mea he society. Ke oua whuuto kehe mo mea ko o ku hoko he society. He koutui koe mea mahu inga ia o ku omai e he kompiuta mo e Tekinolosia kia ki tautolu. O ku ne omai ke hokose atu e he Tekinolosia whai e mea o koe ke tau lava whai i he tau ngaue whaaho. Pea ku hu mai a Tekinolosia o ne hanga o tānaki mai pe koe ne whakatonu mai. Pa koutui koe poinia tahu as mai kia te au, koe ngā ko Puipui Tu'a Whakateknolosia. O ku as mai kia te au i ho wahe whakaukau koe ni, ai mahu inga kia te koe. O me foi Puipui Tu'a koe ia, ke ua hange ko ho tala noa, ua o ware pe ku whaimana mai me aia ke ilo pe na e hoko fe pe koe haho no uhinga. Pa ku as mai ka te au mahu inga. Pa koe mahu inga ia o e sainisi mo e Tekinolosia au ke hanga whafotunga mai ai ke he tau whai hanga au. He koe mea unde tokonia ki tau taupa ku ne lava o tataki. Pe hange ko ho whamatala nai ko ho taukei. Koe whau o whakatatau mai ke he anga ai whaifatongia. Ai kompita, ai Tekinolosia, ai whaifatongia, ai sistemi o whahinga e tangata. Ko mea taha ko whatongai e ne mahu inga ka te koe ho nofo o whakaukau mo viviri mo Vavanga mo hakiri ke mea koe ni. Koe whakamore koe ai whonua, hange ko tau whatataki tonga, ke oua e whetō aki kehe ai mea o tau whakamore ka pau koe hange ko whakatala noa ko 5 miliona, pe tonu e koe mea i he ta. Fitnoa. 5 miliona. So koe alue me he fitu ke 5 miliona, koe whupanga lahi. Ka ku asmai ka te au ko ho hanga whakafua mea au tau whahuki roto, mo mea o ku hau ki Tu'a pe koe ola mai o e whaifatongia, mo e whakamore koe. He ku asmai me o tā napa koe mea ia o ku tau lawe, o ku tau lau ilo ki ai. Ai whetō aki kehe, ai paanga lahi o ku whakahuu, o sisi au pito au whemau whoke hange ko ho tā noa ke ki ofi, ka pai alake pea e toko ni mangeau e kau CV o ua afe, e lava ofi rewa ke
ke mei potu tatau ai mea koe oku o atu ki ai mo mea oku whakahuma. Kanai, ka koutui koe mea mahawinga ia taha e Piveni oku ke aluhake ki ai, pea moe mea taha whakaosika o whakafoki atu, ko ho mamafa ho nofo o whakakaui, ai ngāhi mea oku tae potu tatau oku ikai whakatou katea i he anga e tau nofo, ai whaunga, ngahi whaunga, mo ngahi whaifatongia, ko tui koe poini mahau inga i ai taha oku asmai ka te au i ho tala noa, pea kia te au oku mahu inga. He ko tau whatongia ia whakae ako, anga tau mau e whainga maari e whakaako, koe tau sio ki he o mea pehe, ke whai hano vahe atu ai o whakaukau ko ia, he koe whakasisi koe ke o mai ai tu ai usetistika, oku ki tō kehe au pito pe oku ia iro e whawhehu ia pe koe hae mea ke whai, pe koe hae mea ke saupulu pe koe whakarerei ki ai. He ka koe mea au mahina mai ka te au miho tānoa ka te uhanga o whawhoki atu ke hoko atu malo. Io malo bito e la tatu koe me mone na ke hanga o langa i mai e koe konga o e discipline o e whainga training to koe taukei koe ai kau ai system thinking e fu mau inga kau ati ai mo whakaukau koe ni o problem solving kau ati ai pe mo whakaukau koe decision making ai koe nau tu e foi tolu koe ia I hoko tu. Hoi mo tau kāinga ka taki peu ki motu mai a Piveni mei tonga ka koutui mahalo o ku toi whainga tā mai ka u wakai hake ki ai koe ni o ku toi ongo mā Piveni ka taki whamore more kautari ki hoko atu. I o koe nau ke hu mai e Piukala, koe nau kou toi whakahu mai koe ni kei louti ke hu mai ka taki. Koe ni o ku kei hoi mo tau kāinga o kei louti mai o ku kei hu ma Piveni mei tonga nai ki motu mai a e laine ka koutui maha koe ni toi asi mai ke hoko atu tau Polokalama. Koe ni toi ki mate, kau toi ki taila au me heni ki ai. He ku mate mai e ne taila, mo tari mai pe koe ni ku toi foki mai a Piukala. Io hoko atu koe Piukala ka taki, hoko atu koe ka taki ho tala noa malo. Koe ia mana e tō whenga mai kau mea koe ke tā mai motu ai. Eke, sai pe koe ngahi mea bea hala whanonga. Io, sai pe hoko pe. Koe huinga i whakatala noa whoki ai mahu inga ai mahu inga koe mehe discipline o e training i. Mo taukei. Kau ngahi mea koe a he mea ku mahu inga. Mahu inga. Aia, koe huinga o ku Piveni au ia ki a whahinga mea bene o ku pehe whahinga koe politikare. Ka koe huinga koe sai tutun, mea koe decision making. Pe mo problem solving. Koe foi mea koe is universal ia. O kai koe mea whaka IT pe. Koe ka mea whaka ICT pe. Ka hange foko o tā noa o hanga rewa he ngahi nau whaka Tekinolosia o whehu ia ai anga e tau whahinga mau whaka tupure whonua. Ai ko ongo i le wau ia o whakanatula pe ko whepakpakia mo anga ai ngahi mea pe o kai ke uhinga rei pa mau ke anga bukes mai no ipe. He koe mea whaka Tekinolosia ia ka pau hei kai ke mui ke ngahi
demands mo whakawhainga flosika o whakaukau ko ia. Hikai teke tiriwa ko hawhi meta. Uhinga ko whainga preciseness, ko whainga preciseness, mo cohesiveness o whakaukau. Ke nehanga o tiriwa mai outputi. O to oia o mama oia ai ko mea ko whaatara noa ai mama oia o kai ki whaasa ia he whakaukau koe mawhai o puku he sino. He kono inga kai ke koe tala noa koe whakaukau whake taha. Koe whoi mamani o ku logically and mathematically coordinated. Ia te ia pe, koe. Ihene peherewa, ka pau o ku logically and mathematically coordinated whoi mamani. Koe jaha mea ea e tuu ea, regardless. Koe ne hua pene tuu ea koe kai kia uke tau au sia. Mare. Ka koe pau ke tau kume makatunga ku hinga ai o tuu ai mea. Ai koe whainga whiwhiria o ku uhinga ai e ku whehu ia mea ko toa pe. Mare. Ka pau kai ke uhinga le rei ka au. Mare pe. E ko no inga, kai jaha mea, kai ke lawa ko right ho i software. Pe hao wari pe o ngata ho ilopa kai pe. Hu mai koe ho i tupu whanua he ka hoko atu he. Kai ke lawa ia pe. Aia, ngari mea pe o whātō halai he kakai whakaukau. Whakau awea pe awea o kehe anga i whakaukau. Ka ko no ngahi makatō ngai o uhinga ia me he au sia pe koe he koe training ka koe ngaue. Koe whakaukau rewa koe ia. Sio koe taimo na hanga racial issue ke black box koe ai foi system o standardization koe. Nai uhinga ai toke kehe ai mea asi mai he mea mo ni mo mea gogo o advertise ke kakai. Pe haurewa se aus mo whakaukau koe ni. Haurewa se aus o pe. Fe ka o peherewa se aus. Mo oni kawe ai mea he ngai whakataha i gogo he puatea koe pasi. Mo oni kawe ai concern o ko mai Piveni. He uhinga ki ai o tau ose tau ngaue fu fekuri pe to mai foi maka o ngata ken ai go me go assessment for ken hanga mesa o kulau pe ai ako kai sai tahaya ka foi fonga pe ya o fita ke ne lava report mai o ma feedback ka tau tol pe ko ha la he me ko ako he tamsi ai assessment koia ai pehere ai pa o mai foi assessment ia o mai foi maka ia tuku he ka te tala mai lewa ke te ai o spini i he foi black box ene o mai ko maka toto nui ai ko foi me na ulau e ko play code mare kai leo ke tau te no fo pe tau fakanga fo tangata tau te alta tolo wa ke o tu kai ke ngata pe he evidence ko tau correct mai tau alta tole foi whakafuafu ka pau rewa ka pau koe nei pehe totonu ia kai ka pau nei pehe ka pau koe mea na pau nei kau mea koe tau totonu ke le kai leo koe foi tolu noa venis ne maka ai koe foi taimia koe nau pehe au hala aia o hala ia ke tau play court na kai ke uhinga le ka sai tari le vai se aso foi whakaukau. Neongo nei tokolahi pe kau expert mea. Pe se aso. Fe ka pau te tau o mai foi standardization. Foi standardization mechanism o mai ki mua he foi processi. Kai ua tuku I mui he foi maka. He koe whakaukau ia nei Piveni Lafitani. Hange nia ko hawhare ngahi anga ka paika. Whahua ngahi raw material he foi whekuri.
au o aki mai ka pai ka o hai hake ia meli ia so ko mere o fai he kau ngau he kau taha o no hai ka pai ka fa masima ka tok te o ko te fakatau pe ki no sai pe mana mi sai pe he rak hiki nga mana rak na mi sai pe rak hiki nga ka ko poi ko hana ko te fakale ia foi sistemi kene improve mai foi ka pai ka Kaya os yo no teu e kapaika mai ko kapaika pate o mai deva foi system ke heia que ne fagalere e kapaika. Olha, o tupunga alo e fakau que foi solution ko que rak o mai e foi standardization process ia. O kamata te standardization ia me curriculum. Koi. Que o e fakamama farewa ai fatongia I he fai ako toko tahape. He koe fatongia na no fo na tau whakawhalala pe ki he kau fai ako ke sai. Pe tau ngaue ke professional development alu ngai mea. Ka koe mana tui fo e sai pe ia he foi fai ako e taha he foi sai koloka atoa. Ka toko lahi. Ai koe whakaukau rewa tai fai. Ke rak o mai e ngahi sapsekia. Koe taimi koe na provide te sapseki ke kau whai ako na watfa foi tō piki. Ngai foi major learning outcome pe. O wat ka koe mea pe ai whai ako mo ne au sia me te hanga whawhanga ke whanau. Koe mea koe na tau anga ki I heni o valbeu tamai. O kau siwe ki lau te hawe lugo e hawe sa e la kau lau tong hai. O horewa whanau, o horewa kau whanau kau tu mario awe nau whanau ki hawe. Ki hawe. E ko wale pe ko talamai ko kausiva mau fanga ko kausivia ore vai matua ave ko uhinga hena ko faya ko pe ko na ofi ne fa ko ana ke fai sivi ya sai ne kau lava ana uhinga ko na fanau ia fi fa ko tu ya te ta folo tau ki lave ke ti te la fi ka pa to ki ai foi solution ni ko ko tala no ga ye Ngapau toki talanga ko wha au ia talanga foi whakaukau ne talu hono o mai foi whakaukau ngata pitongani na hanga whakanga me he kau scholars ngai whitu ko na alau ko o tuaki ai foi whakaukau na tali le bien to Aia koe hae uhinga atonga e Piveni ka take ki hua to he foi poini ko ia mau inga. Aia koe hae uhinga atonga kai ke nau tari e foi whakaukau ai ni koe ke nake tānoa ke ai. Mal na taha pe na hanga na tolo ngaue ake ngahi makatunga whakapolitika. Okay. Pea moe whainga sio wena whaatanoa kai a pateri sio whinau, ai sio lalo me kau. Raki pe mea nau whatonga I, na nau hanga e nau tō fuwhihuia au pito au. Koe nau whakaukau, koe nau teritoria nau tō. Ka koe mea nau hanga whatonga I pa nau with all due respect. Koe katoa aki nau tolu, koe kau tau pehe, koe kau scholars pehe, iho nau malai tau pehe ka pau koe matai tohi he. Ingilisi, pe ko Siosiua Lafitani, mawai nau alai. Koe mea koe nau hanga whatonga I, there is no way ka pau ko toke tā Ingilisi, pe koe whika, pe koe o kuai hao kulu ai ki sistemi. Teke sai pe koe ho mala e. Ai ko uhinga whake e whatanoa whaka sistemi. He mahu inga ke tau whakawhaata e tau sio. Te wate whakaukau ni ke sistemi pa tangata I. He kapau te tau whakaukau whakawhoi component. He kai te tau ilo tatoho tau uhinga. O hange koe lau koe
Aristotolo. E toki ilo pehe e konga, e ne mahu inga he ne pipiki ke hou, ke kakato. E ka pau te whakaukau koe hangi koe. Ka pau te tau nofo peo whakaukau whakakomponente. E kai e o hoko ai mea gonu hoko gonu tonga ni. E kai e nau sio ki hoko mahu inga i he foi sistemu. He koe unga penia ke he koe mea ko ha whare, o koe ka apeti loto whare, ka koe holo anga he matapā. Koe aka e tau sio whakakompone ni tau mahu inga iang he ka apeti loto whare, tau kai ke tau toka ngai tatoi holo anga. Kau ke ilo aho uwa, hau ke mahulu hake mahu inga holo anga. Monla, iyo, mon. Kaike? Iyo ko kamata talanoa ke mea ka ko slava si atu ke fulahi me te talanoa i ke toki unga lere ka ko pehe ke tahanga ti fe ai kata ki fok mai tau ke fili. Okay. Sai kau ki hu whaka osia pe ai e Piveni ko tui ko upoini ko ni ku ke Austranoa ki ai mahu inga au pito. Pete tato ki alo atu he koe whainga maaria koe ni ke ta whiringi aki mo ki wakiri i e fo i mea ko ia he ku. Kau ki lawe pe ke mahu inga. Kau ki lawe ke he po i ne ua u asimai ka te au. Koe ulu aki o ki ai ngahi mea na tau nofo ai ka i he hu mai ai Tekinolosia mo e sainisi o whima o ke tau adjust mo tau adapt mo tau assimilate ki ai pa kou wakai atu e Piveni kuai foi parapare mai o asmai me ho tala noa koe kai ke tau lava ke tau alu me he foi founga na e ikai mapure i he Tekinolosia mo e sainisi koe ahoni fokia o ku tau whai e tau ngaue ka o ku pure ki tau tōrua he Tekinolosia mo e sainisi ko hono moni. Aia, koe mea ea was mai ka te au, koe whui ngaue kono ke whai pena ke whakahua atu, o ku ikai ke whenā pasia mo e whui whaunga mo tua na ikai pure i he Tekinolosia mo e sainisi e tau whakarere ako. Koe whui poini hono ua, koe ngā ka whawhokat ke ta alu ke te uwhiri, mau inga ka te au ho tala noa, koe tau kei hanga o ai ngāhi whakakaukau pe koe ngāhi tui ke re ki ai e tau ngaue ka ikai ke tau fua aki he koe mea whaku mālohi whakakomesiare mo whamaman lahi whakakropolo o ku whai e ngāhi make decision hange ko ho tala noa pe mo ngāhi problem solves o makatuunga me ngahi uhinga ke pe oku au whangatuku mo whamahu ingai mo makatuunga i he Tekinolosia. I he mea o pua ki mahi Tekinolosia hange ko ho lau. He more precise ange ia i he anga e tau hanga whakahoko ha fwoi whatongia. Ko ho tau toko ni ofi taha ia te ne whakawhiofi ki he fwoi ola te tau a whangatu. O tau pehea mamani. Kau koe ke pehea o kai ao ngai e atu e tau whakaukau anga tonu. E koe uhinga pe ke complexity mo e fihi ai mo ui. O more reliable ange precise ange ai mea o mai mo ola ko ia o tokoni ka ki tau tolu ka te whakafoke atu e Piukala ko tui ko mea pea ko mau inga pe e toki lahi e tato sio ki ai he kahau ka te whakafoke atu ke tahau ki ho wakai ki he tau te whiri mo te ke whai mālo ake Iyo, mau pito rasat. Peo ko iyo koe whonuan e koe waha taimi ko nio koe te hamea ke koe kempeni. Peo koe ke toi hawhai ngā whola haka tuku fu ke koe whonga e kempeni o whai. Ka wai mea ku maari e ka au e katoa ngai kempeni koe ni. Maare. Koe whakaukau whoki. Koe kuinga pen ke make sense. Koe pare mia pe mo e kau minista lolo tonga, mo e kau whawhunga lolo tonga. Koe. O stilo katoa nau tol he kakai he whunuan. Koe. O kai ke ilo ho nau whotunga, ilo ho nau hingoa.
Kia ore wa ki campaigni kau candidate hu fo o wai mahu inga ke nau ke ki langa e nau publicity tau e nau ngai post up ke nau Polokalama Mitiafaifio ke putuan ke iro i ke identify nau dol nau fotunga mo nau kavinga nau ko campaigni ko ni ko te lere ko ngai vahenga ko kau minista lo to ga pe tu lai ta nau post up Pea toi, ko te whehua ke re tio ko nau tolu peo ko Polokalama. O ko whamalo iau ke whaki network pe ni ke lava asmaya hau peo. Kei roi pe koe e whahinga tala noa o kai ke o mahalo pe koe me he atakai ngaue ko iai. Kai ke fu poto hono vari patai. Kako fu roa pe ko direct e ngai whakarea ke uisiu. Roa mark. Kai ke Italia o whanki re ti o ke urea he ni hawhai ngā mea. Mau e whaafofa whai Polokalama koe aspe hau foi se te sa ke taha koe ke nana. Kako whaalo to mamahi ko whaalo lau ka nau tolu. Kai ka kiau o ku e ngai tu ngai ko mo ia o ki fai ke. Wai mai foi meta ko fatonga. Wai meta ko fatonga ngai. Ko fonga campaign ya la na fai I vava ka hono. Neo ngoi pe ngai mea ka ke Filipe ho ta no au pe dia. O au pe dia o whaka ilo ia tautea I Tu'a he mau I lau fili. Te ala la a tono mari. Toi fili mai pe va tau. Pe koe ha a tonga whakau ka ko mantu I fo. Kau kai la foi fonga te tiko ya. Ko ni a urere aki he pare miapa mo kau. Kai ke toi. E ko pe ko la na ne fai e pe ko de fai pe te ufiri ne vai I turi ko tata te ai lo tai te ke mangai hala ko na mi holonga ki adea. Pe a me ai ka kai mo nau amanaki pa nau o firi ai ka ko ngata nga pe fu be ospe firi algo la ko te toka. Kau ki ngutu huanga la bla be ka au te pakau kau. Te konga ne ke takai pa la bla ia I ne ke behe ke ne ngaue ke patsete pureanga. Te takai pe ia ne fahinga funga pe ia ana I ono ivi pe ia ona. E de whakafoi tui. Ko mego wingoi. Ko e nia. Te takai ke pureanga panga tu hau kakai. Foi funga ko ia. Teke ia te ki hala I pere hake, teke ia te ki hala I topoa, teke ia tanu e he se ke fai na mea ko ni o ko mo ia pito. Hange ko ni. Na kai ke kaue ai wafu ia a fa he patseti. Mare. Pana ta ko fano mo pe na o fai u tanpo ia I henga ta vosi. I ha fai tanpo te wafu no moka. Wafu uiha. Wafu o vaka, o ofu. Ai tanpo. Ai ko ai langa ngau ko whainga mea ko stohi he patseti. Mon. Kau toki alo ia o asese patseti. Nei kai ai te mia ai o a patseti no alo ke he wafu o no muka. Mare. Ai wen ke hufi na tok fai to naki ko ki wafu o afa. Kai ke kaue paseti kai ke kaue tanpo. Ko foi langa pa ku mai pe ko foi wiki ua pe tol gonde to si langa wafna. He ko hinga ko fuata noa. Wo alwa to ai
Ang go nga kai ke lewa ke la fa ma popo. Kamata ke ase tu telefon wai. Ka ko o mai lao ke na fai pau ke. Mari. Ai ne ngo ka to u me go ni. Ka ko amanaki pe ke mama mo ata mai dire ka kai. Ka ko whakaongongo, he ko ngā mahino ka au foi Tekinolosia na ngaue ki Vavanga no o ku deploy mai o engineer mai o ko atu ko ni o ko no fo ange ke sio pe ku fe le vai le volo mama kakai o pa interesting ka o ko neo ka to pe ko au ka ke o fu ho ha au ke firi pe te o to ki lot pe ka ke to ki lot mare o ko falala pe ke ata mai le kakai he neo o sfai au ko fatongia ko taimi neo ma round up pe kai ke te lot ke te whakapapua i holo e kaupopou mai mea ki mua he whiri o ma popo pe ka kai ha pe ai mea e au ke a tawalu te tari ko kore ke kaupopou na tari se mare pe neo ka to e tau whakaamu ka koe ne hoko mai ko pepe tau o tui ko pure bea ai tai hamai ai ko Mola. Malo abito Piveni ko e penga hi poini ai ko fielave at ki ai ta naki atu pe ka ko ka kai nga i me ko mo oni i ho tala noa ko ke he tau te whiri pe ma i poini ai ko fielave ko e poini ulo aki ko fie ta naki atu pe ko whakau ko ke he tō ke he ai kau kempeini a kau whafufonga a kui whare area mo kapineti pia mo kau whafufonga fo ou pia oku tui koe poini ko ia koe poini mo o nia he ku tō kehe ai anga koe ai alu ai kau whafufonga ia kapineti ki he nau kain kempeini ko i ngā he kuna mau e mawhai pūre, pe nau toi mau e mawhai whakai paanga. Koe kau whare area whakaloku fuau nau mau e konga ki he nau mawhai pūre, ko nau toru e whare area. Ka koe mawhai pūre au pito, koe kau kapineti, pia moe mawhai o kui ai paanga. Pia oku kai toi loie i poini ko ia, ko whaalawe pe ki ai aini na ke hanga o mai. Ikai ke potu tatau ai kempeini ai nau tolu nau osiloto mo i he kabineti mo i kau candidate for pe toki tānaki mai pe kunau kau ke hapaati pe ikai ka koe poini koe kau candidate o kunau i he whare area mo kabineti mo kau candidate o ki Tu'a o ku whakaofa mau pe ai wheinga ia atua ke nau whiauhi, ke nau pue mo kau tamai loto ka koe monu ia hataha ka pau e o vare ko tō atu hataha me loto kai hu atu hataha me Tu'a. Ka koutui koe mea mahu inga ia ke whai kia hasio he tau lele loloa. Ahono whakapotu tatau i he koe ngā au e lahi aki e pure anga koe niuk mo oni au pitoia ai tau patseti pea mo ihe tafa aki uku ya nau tolo e mawhai whapaanga ki he nau kempeini. He ku mahino koe ke pe ia ke uri lātai he ku kehe ai tau langa whakalaka pea kehe pe e nau whakahuhu kempeini e nau toluia ihe ngahi whaunga koe ni ku ke tala noa ki ai. Pea koe konga pe taha ko fie tānaki ati na ke tala noa mai ai koe neongo ngahi whei ngā kotoa ka e au whangatuku ki he whiri ai kakai. I he ngahi poloka, mo ngahi wāhenga, pea hangeka te au
Piveni o pe ku tonu kwa e ku mau i he ku wakai o ku ikai ke utoi fu songona a hingoa o paati o kakai o ku tau ata aina katoa kau tama o kake o maurere ki ai ka kuhange koe ka te au koe patoa pe o ku tuupa pe mo kau tau ata aina katoa pe ku hala ku mau pe ku kei pe a me au kake utoi siau fai maha hake mahalo nai alfa ta hape paati ai pe kia mo malolo ala vlavu tap mo la vlavu ka wanga ya e ku mau he taimi ni hange ka te au koe tau foi paati pe taha pa ku tau ata aina katoa ai ka fafo o au ke kabineti pe ko hame ku fofo fae puria ai peki ia ka te fafo ke atu ke toe fai mai pe ha ta anaki mo ha toki a whangatuku mai ta Polokalama Malo. Koia. Foi mea moni na ke hanga weisa ke. Puri au pito pakai. Kai peke te ha pena e to. Ai e whakele kai na nau pita kai i whare area. Kai na nau pita kai i whare area. Vai aga peko pa ko tu ne paka. Ko tu ne paka. Fe ko ne campaign ko. Puri au pito paka. Kai peke te ha mo ire e ko paka. Ia fai na se tes. Ai kau ai puri anga lolo tonga. Kai peke te ha mo ire e ko paka. Kako ko wange ko lau mahal nei ko hingoa puria ka ko nau ke as mai pe nau mo le lau ko bea ko me ke tala e pato he guru e ka pato le o ka pato pete ke to ui ke ha ga nau yai ka wange ko lau nau le ta ta na ka to pe ku ke pe ai pato a ka Koi dio ko o ka mo we mo me ko ya o ko wakai ke patoa Piveni na utui fo ke auia ki he mea ko ni malawa ke to whakataha pe tō kaki koni na hoko. Pea koe mea koe mau whetu take ka Siaosi pa ku mo ua Siaosi pa whetu take atu. He na utui auia he anga e kusio ki hao e fo i vilo mai whakahistoria a patoa. E mālohi pea Siaosi ia ke ne toi hanga puke patoa. A neonga foi toke ke na hoko. Pana aku tui au ko lavei Piveni e tau mea whakatonga he ko siae u so movement pe he ku hoko i tonga he lotu mo hange ko atenisi hange ko fe o ku vilo pe ia toi vilo ki he fohalahi pe ko whanau pe foi mea ia ku komo nia ki tonga pa mea gana u na usio ki ai ne keke tui au ia e lava e foi konga koe ni koe na koa team e patoa ke nau tuu ia nau tō. Ko inga pe ko lave i koe. He nau tui whapapau au koe e iku pe a koa team ia ki patoa pāti a kakaihi o no whakahingoa e ahoni. Pea ko hangange ka te au Paula Piveni, o ku me iku pe he fo i me a i he ku wakai pe ku tonu ko a pe ikai. Ka kou atu pe ke a whangatuk mai pe mo ka pau ke whilawe mai ke point ko ia kou whilawe ha ke pe ke au ia ki ai kou mana tui. O moni a bila bil Lafitani pa kau ko ya. Pero ia pe ia e al pe ki ai. Ono uhinga pe ko ke uhinga le foi pa kau e ko ati. Kuia. Ai ko uhinga we ka ta no ko ki mo a. Mare. Ka ha me ko ke uhinga le tere tu pure fonua. O ko saya tama o fo irea ko ia ai tupu re fonua. He lava o aia ke o mea o ku tae o hinga mo i kai ke iai hano whaunga lelei ai whakau tupu re fonua. Ia fo i o hinga ko ia. Ia kau whakafoki at ka take. Moni ia. Ai moni te ko na ha ko ti fani ko ti ko kau fa ko fonga lolo tonga. Mare. Ka pau te na pili he no na to. Mare.
kono moni ngaue lahi mea ke urea ke ega. Au tai ke be. Ko hia ko na ko lahi ai ke Siaosi. Ko ia ko ngā koe whalahi. Koe whakau ke ai ha structure. Ko whotu e poate kakai is a platform. Ke whakamao popo ke kau candidate. Whakau e make sense ka au. Mare. Koe pōnasi mo tānaki a Siaosi koe whohalahi o akirisi. Koe tānaki a mo pōnasi. Ka pau ko hataha pena e mawahe o ne ai whakau koe. Hange pako whakatara no koe ki moi mahu inga mea koe system. E koe mea ene ni hanga o mai mau. Mai langa whanua e tolonga. Heka hange koe ni. Ka tau peka o sange mea poate ulawa o nima. Kai tō e ngā. E kei function pe poate hono ngaue e i visone. Ke whiri hoko. Moi amanaki e māmanga ka ike. He koe ospe whiri koe ni atawalu koe ngatanga e māmani. Mare. Ka pau tau tui ka hau. Ke tau hanga o leave behind hafo i mamani o lere yang i mai o tau whanau mo nau ako. O pau ke tau hoko no toe ulua kau. Neongu tau ilo he kai ke tau kau he whamalu ai. Kau pau ke tau ngaue ka hau. He ahone. Mo anga i whakau kau. Ko ui kai koe ke make sense kau tutu e koa tini. E whakanatula pēni. E waware pau tā mai he. E tu tak mai kahi mitia. Nei ui e timi ai koa timi he a whalaite. E whalaite koni nai toki osi. E whalaite nai toki osi. E koni nai toki si tua mi ai. Okay. Nau Ana hoi nau tolo o toko hoku hingoa. Kai ki kau au ia he nau timi. He timi a koa timi. Okay. Iyo. A koa timi. Koe nau tokanga mai po hai ko e kula au rā. Fia au ia kai ke kau au he timi tupure whanua. Mai ke uloa tau ke whakamāula lo i au. Ae ka kuia Siaosi he timi whē. O ku ke ia moutolu he nana uia ia Siaosi ia nau tolu. Na e ui pe. Ko mau timi e mai tolu ko maa popo ia. Okay. Mau identify me mai tolu kau tawa taina. Moi kau tamai ko timi. Ke nau whakakakata ke mau timi. O srai whi mahinua ko mo nau tolu. Ko anga e mau whakau ko timi te mahanga o Piveni. Okay. Ui pia javia. Ko timi a kon ui kon he ko timi. Ia ha nau whi mahinua ke nau tolu mo tonga kau whahuhonga. O hawari pe nau tolu o nau hingoa. Okay. Ai o kuhinga e ka au ia. E Lafitani. Ko whakaukau e. Ka pau te ke te iaha a mouki. Ha mouki poate pe ko mouki ko timi. O mou noho me he tau e ua ko hili ko teu mai he whiri a tawal nohe. O si e fu tau e ua tok toe fu iahe tolu pa vai whiri pa mou tok tu mai mono mahu